Ndonga mwale lututu mweza kumakumbu a Jim Kalanda mu Canada. Nasha Mishka Kamwanya mu France. Katutuwa moi Peri Chinyongolo Mpanda mu États-Unis. Nasha Prophète Jacques Chani. Katutuwa moi Tufuluka Kabidi Tutu Kizito mu Belgique. Nasha Papa Didier ni Mama Véronique. Toi Sagidila Wakuto Yela Meji ni Wakufuluka Kasai. Katutuwa moi Mama Marguerite Luishi. Nasha Mama Astrid. Toi Sagidila Wabuni. Njinji sanga jabu imunu nutulonda ni bonso babatoyela meji bwani chola wetu kachokito enza mujimu atuleja mbujimai atuleja kananga atuleja chikapa twasakira kuji Mama Anne Werner Mwambui moyo abuleji njinji sanga jabuni munu nutulonda weto jina jeba wengai Den même Alumbal Cédric. Kadije. Alenshi Jonathan. Nutunweza mujimu kai. Twanza mujimu Nzambi. Mujimu wa Nzambi. Ujimbi jimu bien. Jo mu 2008 echiri mningo jawanza. Kaji ujimbi jimu bien. Jo mu 2004. Mu 2004. Kaji kumpala kwa twetu kubanga ndonga mu. Tufutuke bwani lomba yego ku Nzambi. Bwani tubanga bimpa. Tushikisha bimpa. Ulilomba ngani? Okay, merci Père éternel et merci Père de gloire. Avant que nous n'avons plus encore commencé, je veux que vous commencez avec nous et on termine avec vous. Tout l'esprit des démons ou l'esprit des sorciers qui peut venir nous twister, qui ne trouve pas, qui voit votre lumière. Je veux que vous parlez dans nos bouches. Tout ce qu'on fait sortir dans notre bouche, qu'il ne soit pas pour nous, mais qu'il soit pour toi, le Seigneur Dieu. Prends la gloire qui retourne à ta chair de la victoire au nom de le Seigneur Jésus. Amen. Eyo, kaji neno tunaweza mujimu wa Nzambi kwei. Tetu tuanza mujimu wa Nzambi, mabonsi tutueta bantu tuambalumu wa Nzambi, batubigala mu maigiliza tuisha jida Nzambi. Mama wajuko? Mama wajuko. Papa wajuko? Nto papa kenda kutu. Nujibu wakutuisha kuka kese ya mabantu bumfo bwani. Nujibu wakuteta ni? Babushi jida Nzambi kaba tubateta to tuisha. Kaba tubateta to nunu isha. Chikolo kolu nchechisi. Acte des apôtres, chapitre 1er, verset 8. Nous lisons la parole de Dieu, Acte des apôtres, chapitre 1er, verset 8. Nous lisons au nom de le Seigneur Jésus-Christ. Verset 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. On a tiré un thème qui dit la puissance et le Saint-Esprit. L'homme qui a l'esprit de Dieu, cela veut dire il ne fit ne se tremblait pas. Il a dit je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pour cela ces soeurs nous remercions le Seigneur Dieu. Comme il a croyé nous rencontrer avec nos parents. Parce que les autres n'ont pas vivant ce soir, ils ont trouvé le nom de cadavre. Mais Dieu a croyé en fait que nous nous soyons vivants. Ce n'est pas... C'est à travers l'amour de le Seigneur Jésus. Cela veut dire même dans tes affaires que tu fais, il faut dire à Dieu que tu deviens l'homme de l'esprit de Dieu. Parce que dans l'esprit de Dieu, il y a la vie et nous serons sauvés. Parce que le temps où Jésus était assis avec les disciples, il avait dit, je ne vous laisse vous seul, je vous laisse avec l'esprit. Cela veut dire le problème de tous. Si tu as l'esprit de Dieu, ça sera terminé ce soir.
C'est pour cela, on est sur un thème qui dit la puissance de Saint-Esprit. Cela veut dire, toi mon frère, ce soir, Dieu t'a rêvé pour prendre ses paroles. La parole que je parle ce soir, ce n'est pas pour d'une personne, mais c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Regardez le temps où ces hommes par leur prière, Dieu avait fait condamner tout ce qui était lieu. Cela veut dire toi-même dans ta prière, il a la force de prendre tout ce qui est merde. Parce qu'à travers votre prière, il part pour aller déranger tout ce qu'on a rangé dans la sorcellerie. C'est pour cela la Bible nous dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et cela veut dire ce soir, il faut dire à Dieu que tu deviens l'homme de secours de Dieu. Même dans tes travaux, que tu deviens l'homme de secours de Dieu. Tout ce qui peut venir te tester, qui ne te trouve pas, c'est comme s'il a testé le Seigneur Dieu. C'est des paroles qui nous bénissent au nom de le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, pasteur. Cédric Lumbal. Ah, pasteur Cédric, ni pasteur Jonathan Galoy. Pasteur Jonathan. Kadi bintu ebi nunu bienza ni bukola bwangani bintu ebi. Iteka to tanzan bukola bwa muntu abro to tanzan bukola bwanzani. Kadi Bible ngwangani. Bible ngomana to duke bakuhanish. Duke bakuhanish. Nena kanu ni Bible to. Tuka ba mo verset ma to pinongo shala boni. To jikish. Nuka ba verset ma kutanga. Tuka ba verset 6 000 francs. Kushala ma kutama kwa. Mubantu bonso wantu nenda nuishaka kutunu na mbulisha kokuto. Kutuba tonzambi wenzani tatu binga tatu ishani. Bigale batu eshama ngotata volonté wa muntu. Bonso bali batu tueta batu tambele lumulo nzambi. Adi Yehova bola musuma bajole batu yesu. Imbato tubenze seto. Kadi fiston mbuyi ngani. Fiston mbuyi misi seto fubenze nenda tetu tuisha. Yeye wimba misambu. Kumpala kwa yeye kumbuka utu mutu shila 20,000 mutu jile telefone ya orange. Yeye kwa ngati mewe yende tukala tubikilanga. Mama utuenza mujumoni. Mama utuenza mujumu. Mujumu kai. Mama utuenza mujumu wana bintu. Bintu kai. Bintu joana masenda mana mama lawi. Pinyo nutu nulonga. Tutu tulonga. Nulonga. Bangani tunu fushira mukalasi. Tetu mujiye julonga. Kako tutu muntu tufushira mukalasa tu. Ato te kunshileko nzambi yemo seto beto tutu kafuta mukalasi. Nibale dibeto bato fushira kabiti. Moni batu banu yata mukalasi. Batu yata mukalasi. Muntu avuma mabwa kuno fushira mukalasi bidi mubinga. Muntu avuma mabwa kuno fushira mukalasi. Munde 10 ans. 10 ans. Pinjo papa jonza mujimukai. Papa ngo missionnaire. Commissionnaire. Nous chayino nous encore. Tutu dia tubali solo nzambi. Banji mona na shabila mabinu nabi kimi mpato. Pinyo nunu ambila baba nulonda chini. Babumvu mushino nutenda nzambi. Nutumbisha nzambi wakwetu. Nunu bambila chini. Tutu bambila bwani. Batale le menje batufuchi la kalasi. Bwani tulombo atumnu bwa kutunguluka ni mujumu nzambi kumpala. Nutunche nchitanda. Tu sambre kato banko asegelise to. Isambile mapasta madoshe musogulu bintu. Nenu kantu ba prophète, kantu lumunu to. Tete kantu tunu lumunu to tutamba tutanzanchi nzambi wam. Bana betu bonso abatulonda. Mwambi Yoshua, Jim Kalanda, Raymond Chiswaka, Tutu Chunza, Tutu Kizito, Mukulumpa Chunza ku Bruxelles. Ambulisha yako kubana. Mujimu wa butano wa kuishi. Tuenshi na bundonga. Mubobo mujicha nzambi. Bwalo babunyi mbasheke, babunyi mbana wa muchisalu, babunyi babenza benda biba bantu me bobu kimbaso kuibato mama benzela nzambi mujimu. Antangila niveau wa bulanda buli mumbushimai. Bible wetu yo. Bahanga ba kusumba Bible. Bible $10. Mais umona bahanga Bible bilamba kaba inabito moni benda ba bihata muma kontoa kabibimpa to
En tout cas, tu as toi sakijila kujumwani tu fiston mbui kanimba ovumu ba mona mikolo bune na ba kubambulisha otumo bambulisha ma telefone kaji luta tulujanu lwa kalasa kuja kwabo ni kulu ata kwabo wo mona na shamushindi balo atemoni anubo walusa balo anzambi niyo ndibaso kwenza bimpa il faut baleji ba baheta mujimu mwimpa bikala ni capital kani bikala benza ba bobu habu bamona bakala balonga kalasa bamona bakuja na shaba famille abo bana baba kwabo en tout cas ninge effort wa kufika kwabo filmer kwabo nuleja vie ya kumabu tulama echanzambi tulama echanzambi bana betu moyo nusama mama Marguerite Luishi mama Bernadette nuji babuni mama ni bitota chanzambi kanu moyi kwetu to bwalusi bibi enzalusa lo abuni bwanyumba manya kweji mpinjo bijimu bibija mujimu azame nugana bijimu bin nyuma azame tukana ni bijimu bisambo anumbu jimaye en tout cas bibi enzalusa lo abuni ni mwaji kaji bienza jisanka bwa kusana bana bukolebu bamba jija nzambi meme ujumwa be chitunkumana kulomba nzambi nani 30 minutes to chitumanya kulomba nzambi 30 minutes to meme ujumwa be me udiba sana bobu balomba nzambi bahatula meya bujitu nzambi mwimpa vraiment chako to chijini manyi kaji tubambulushayi bantu bonso badini ni moyo muteketa chinte kanteka tuambulushayi bana aba mukulumpa chunza ku Bruxelles tala nyoye ate tuambulusha jija ndekelo tutambla babana betu bonso badibatu londa batu soutenir bon ministère yetu tante ya kumpala kai nyanka itatakanyito itu batulonga shoko kalasa badibako betole na menje akutufutila mukalasa bon ministère yetu tante ya kumpala balu mwambika mulonga to kena bwa kubala mukana nzambi to adi me pala na shimutu to bala bigasime tulonga bwana tumana bwa kushinda mije bimpo bwa kubala bimpo mukana nzambi chabushwa mwambika juwe butu akula français mais tuntete njinga bwando ngalasa seke binto mbinu lula hino anu ko chanza nyumu no wekele no anu wono banshe wish to kini mutu wekele to kimbi ani nongu chana na to zambi kuduma se bato kala tambalo mulweni nji ba kala mbulojis to kimbuloji to ndumulo nzambi mbalo bata to tende ndumulo nzambi te kala bani to yeto bata kala jicho balili betu to tuenza mujumu nzambi bani yoye utofuta bantu na tufuta Moshe gajo muganda nzambi udi hana kumakuta wimid ujumu heta kwe kando va papa pasteur ukudi uvu pasteur pindio ukamweta mkwabu uvu mutweshe ubani abahana njo juhana bwachini muganda nzambi kwa tubahana tusibatu babanya chanana kati mujiba ngambile ngani mukwambile apa eyo twasakijila bambi nujibateleja yenu nujibabunyi nutulonda myaba yonso kiwanyi mujimusi kiwanyi mujimu nubelela menji nungelela hanyi menji balu kimbiteketa to bakwenza mujimu yo surtout mu chikondo chitu chichangomba minyana mbolo bukola ndundo amatala 8000 chibishikata 1500 bakuja chibishi bimba anu cha mujilu cho chitala mweni mai twafika kundekelo kadi shikisha kusi nzambi twasikidila twabangi ni twashikisha nzambi tutukwalishile butoni changa yoho bolo ba udwa mane benso ne beta jide badidu ba usaka sitoni chendelele nzambi mbaba banga chidie jilolo di nzambi angebobu na jumfu begala bondo riba nzambi babonso ebo bende ni lumule mjini dangole Yesu Kristo amen. Wosa kutambulisha Frank Chola, usakwambulisha chisanje cha Frank Chola wetu numero jikuisha iki yetu ya WhatsApp oge bantu yikila usakwambulisha muntu njikoko bwa mema kwenza ndonga mwe bimpa bitu bindomba na shama $300
nanku kakesa omona muntu mungu wabo muntu mina 10 e muntu mina 20 e muntu mina 50 e muntu mina 100 ki mushino nyifika kujenza ndongamu nanku ndongamu njingenza mu lutatu lwa bunyi na shamukulu mpo Roger malango mukole waji mweneni ngayenda bwani chabusha nyingenza ndongamu eyi ni lutatu ni mwaji wa bunyi papa wani ebinbyanje kumpitila mema ni musangana bana bakesa ewamba mu français uyisha mu kiluba bitu na setwa to lumpa tiba mane to na sha muntu lumpa ngwaka imu manya mwa kuyisha mu français mwana mutegeta uyisha mu mbimpitila to ababana ntiyedi hachi baledi bwanachi bunzami mukusamba na sheni makutomoni mwabe mu mema ni makuta mu kuyisha kwa mwana bwali bwe uyisha mu wasanga nabi shugula mutu kantini dikutada kubayisha to twasa ujina mama wanyi Ingenza ngasa wabuni wanzanga. Amen. Kumwana bana bategeta mushimbe. Amen. Ingenza kisanga jabu. Amen. Vyo weto. Ese mole bijibana babamba mbyachabusho ambyamafi. Mbyachabusho walu wanzanga kabuti kwa mafi. Digala ba isabu balu ba tijito alelo jinyangu. Umunyi zambi ndo atula bantu abako ajisa abako lesha mumuchima abambe kanyuma mu digala bambira bantu baganza. Kai wo kutuyishe. Mema tungimba misabu. Uduri misabu. Abandi abo. Tumona mala abo tubayisha tumane. Wo kutuyisha to. Machitini. Bachini. Muji chela cha muntu onshiri muchi zambi mumweshi. Ajiye nyawa mani odi bantu balege bashene balege uno jamba ni mala ni mani fanga wo jamba bishi. Achiju odela baba banu bafanga. Odi otela bako banu bafanga. Ya mwana mutegete gene ne mwaji jaba kwagula china ngutaye. Kasu jamba ni njija nzambi. Gene ni tawa kwagula chiji kwa munga danche muyegene chi kwagula ji. Dunga nyikaidu jumweshi. Dunga ilo jumweshi ndo ayakumpala abanda yakula alwa tukangulani uju wamba mkangule tibimba ulonda mulibo kujenda ema tusambi o tusambi me usambi no fanga mon cher muntu senzambi ne tumusambi dilani mumoyo wa mumoyo enda muntu tusambi lanza usteki mwana wanshia udi zambi welele menji usteki mukashi mukamba nimanya makutendelela zambi usteki bala mulanda udi ni malwa zambi munde mwenda usteki balo zambi wani bingelela menji kaka zambi wani hakya zambi wani kanzambi wani yo Papa Jano Papa Jamakeba Mala jimokolela bantu zambi dutekesha Mwana baka tumayona Yona ndaku kuniniwa Yona kufika muniniwa Ujiwa milebene niniwa Bibi ya kupita bunyo Zambi wanyi mutuma Mwana yona wakalukila Wakasomba mumudotondo Yona na udi wambani Zambi antonde shibewe Kenu shipa bantu abani Yona musomba mumudotondo Nini wapasa mwadi Udi wambila zambine Tujibenda mujipanga Zambi wanyi tupa kukulusa Tujibenji ba mibi zambi wanyi tupa kukulusa Yona musomba kuntaku Moi wa munda usama Zambi kumba chichi ya kutuma chichi chichi kuja mujantondu wakuma Yona kubanga jasa mwaji Ujilabwa mujantondu Jova zambi kumwambila Yona lekela kudila Mujantondu umwanyi Mema mwena mujantondu Jingu kuna bufuku mwa Usasabu mwabu Biwikala udila bwa mujantondu Kajibu abantu banyaba Bautu lwata bilenga Batu kimba nangato Batu janu bilenga Batu kimba nangato Mananga kudila kweba Mananga jikenga jeba Mama kudilito Chilo muna kwele la menji Papa kudilito Mulu mana kwele la menji Hey we yo Kusamba leluto na
kusamba na shamalaba kayimu kusamba malaba na shadi tukuji kwabu na shambu bana bawalela chilobu na kusambila momu nuju mwana musomba mumputu anu bana bawalela wetwao jina jani Frank Chola. Ndi mufuatu wa kalanda musenga wa binji jimbi mubitachi wa dipoku ndi muditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasai ndi mwenza tujombetu mutuipa chiletu kuzanji kanyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba umanyangana baluba bonsu fakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tujombetu ndwa kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhwa kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine dikumini chitanu mubitu fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi momu wabiafalukama makumi chitemani mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province ewu mbalanda bafela bachaye bena kongo bonsu kubulanda bwa byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwa kale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongu kibwalukai bena Kasai mba mwangala mundonga muyetu tujitwakula bwa kutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mukasai mutoke Kasai kakudibitala bijanza kusama katofeketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika julu ya kwetu bya kuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kujibela chuluba cha bankambwa malongesha mumanai mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idienzeka kwetu Frank Chola wetu ntujomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Frank Chola wetu ntujomba tujitukumwila mu Kasai Oriental bonsu famu bwakuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji Frank Chola wetu bonsu.